Kanigade All India Radio Shillong ko khubor ban pulido Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko khubor man taga step. Unong yalam ka BJP na nagaon om yakon ek election sa Lok Sabha. Uway pat unong yalam ka BJP na Tezpur ulaeno ek jinglong dekot na ka BJP. Ka Arunachal Pradesh kalapan nropho tuli ki pertonsipay paramilitary na sarkar pedeng nagbanta ki election sa Lok Sabha bat ki election sa kiyang dorbar thawaan ki jala ki banlong ha ka jo kasngi. Bat ka Border Security Force sa Meghalaya kalay okurup ikakyat batmu ban kayi bean sa Bangladesh. Ka khubor ka babnya. Unong yalam balarang ba ka BJP ubalong ru menteri kena ka sarkar pedeng jong katanat ki Kamrel Rajan Gohen ulapan bana baon yakon ki election banwan sa Lok Sabha. Habakran ginong tho khubor ha Delhi Rajan Gohen ulaong baon yakon tat hado mandaweng no ikjing keno persya ayu ba uyadan kti ha kam le klam akor ba thombor ka kenthai. Uday ubajumi ikmat ya nagaon parliamentary constituency but ulaong pat baon yalap election nagbenta ka seng BJP. Unong yalam balarang ba ka BJP bat ubalong UMP sa Lok Sabha na ka Tezpur parliamentary constituency na Kajala Assam Ram Prasad Sharma ulaeno ek jinglong dekot jong na kaseng BJP. Sharma ulapan pau usngo bamsham laken snap halor habag kakerteng jong ka klam mi satya hagatop jong kikertong menekon ek election sa Lok Sabha. Sharma udah presiden jong ka Assam Gorkha Sammelan. Ka BJP kampat penmenai ka kerteng jong nuru banekon na ka Tezpur parliamentary constituency. Ka jala Arunachal Pradesh kalapan ya nropho tuli ki pertonsipay paramilitary na sarkar pedeng na kabantaban penyat bet ki election sa Lok Sabha bat ki election ki yang dorbar thawaan ki jala kabanlong ha ka khatway tarik uyayong. Ya kinik sipay pahara onbo hagi Arhajar Arspa Artli ki polling station ki badan haki nropho tuli ki assembly constituency bat Artli ki Lok Sabha parliamentary constituency. Ka jala karan Arspa Prapoi tali ki polling station ki basyong seir bat nruspa nrupu Artli ki bakam syong seir bah. Ha Assam kumsibenta jongkilat bathamai bat bakampher balawan ra ki bor penyat distrik Kanalbari ban kentiu wegjing sngutu apa deng ginong tap vote. Ya ke program tenrai la penlong Hanalbari nen kesngi. Hang nega program la pen ki program lariti baper bala saki ke jingwan isim benta jokumba Arspa ngod ki nong tem nong ruai bat nong syat tenrai. Ki program ki kentup ya ka Dhulia ka Ojha Pali ka Biyanam bat kiwe ban pensngoto ki breu banimi pat ba ban net tap vote hak election sa Lok Sabha. Ya ka nega program la play Deputy Commissioner ka District Nalbari u Bharat Bhushan Dev Chaudhary bat unong tho bapau u Basant Kumar Bhattacharya. Kaniko khubor kawan Shapi nag All India Radio Shillong. Ka Border Security Force kala penjur bahaya ke jing pahara haka jaka kapot ha Meghalaya kat bakispai jongka kilalet syaki kambe adai bat ke election. Ka kenhon ni trailang ka BSF ha Kurikhal ha East Khasi Hills bat ki pulet ke jela Meghalaya ha ka surak Ichamati Kurikhal kilayo kurup ekowi ka kali ka ba kit bean ya shibun ka kiat bat kani ka kali kawan na Shillong bat temu banlet sya ka jaka kapot bat kari Bangladesh. Ya wei breu blatip kerteng kum womper bla la kemno. Kani ka kiat ya ka balasna ha India ka yat yau ba ha Bangladesh bat lada DBA nya ka sa Bangladesh kanwan ra shibun ke jingyo nong. Ka Presiden jangka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ikong Joplin Scott Shella ilu ujor ke FIR persya iki breu bamla itu kibala persyang ban penbot nam ya ka Priyanka Gandhi Vadra da ke babu iki dor bamya hap satya bat kiba penbot nam ya ka ha ka Twitter. Ikong Joplin Scott Shella ilong baki bor bayang persya bat kiwe ki kenhun ki persyang banwara jing pentok bria persya ya ke Priyanka Gandhi Vadra da ke jing temu ban penihar dor ka longren yang jongka bat bantu nam ka babha jongka. Presiden kari Ramnath Kovind nin kesngi IT ya ki kusnam Padma syaki brio bapau hakikam baper ha ka jingelang ka balalong ha Rashtrapati Bhavan. Nong Rai Surtan Rai na Chhattisgarh ti Janbai lashapan kop daga kusnam Padma Vibhushan but Stat Science Nambi Narayan lashapan kop daga kusnam Padma Bhushan. Unong ak film Manoj Bajpai unong ilakai cricket Gautam Gambhir unong ilakai basketball Prashanti Singh unong ilakai football Sunil Chetri Nong kiulum Bachandri Pal kilayo ikakusnam
Padma Shri. Menteri Rang Bado ke Guinea Ibrahima Kasori Fofana ulawan poi New Delhi hinin ke sngi na kabenta ke jingwan jingok bashpo sngi ha ka ba unia shimbenta ha ka India Africa Business Conclave bad unia kren ru bad kinong yalam kari bad penklanya ke jingya dai Fofana unia shimbenta ha ka CII Exim Bank Conclave menta ke sngi unse kendo ru yo Presiden kari Ramnath Kovind bad Vice President kari Venkaya Naidu Vice President ka Ghana ru Mahamudu Bawumia ulawan poi he India bane shimbenta hakane ke jingyalang. Ka Menteri Kambari ke India ka Sushma Swaraj ka net jingo arsngi ya ka Maldives na do la shai ke sngi. On senran lang ya ka daga kenhuan ki officer sarkar bakentop yo secretary ka Tanat Kambari Vijay Gokhale. Hakane ke jinglet jongka ka Sushma Swaraj ka ni kenduru ya Presiden ka Maldives Ibrahim Muhammad Soli speaker ke yang dorbar thawan kari Maldives Qasim Ibrahim bad yo Menteri Kambari Abdullah Shahid. Ka BJP kalapan kre bansai yak jing batai ke babenya ahalor kikam jong sarkar Narendra Modi ban pendap yak jing kular ba ka BJP kala clay hak election hagas 6,000 khatsau. Ki kubor na kaseng BJP ki ong ba sanspa arpau na ki sanspa sau pukundai telik jingkular la pendap bat don ki badang ya chaprang. Ka BJP kalarai ban le ekania namar badan ki seng badan hagaliang persya ki bala keno ba ka BJP kam shimlala ban pendap yala ki jingkular. La IT ha ka kenhuan jang kinong yalam ka BJP ban lum ki jingtip babnya halor ki kam balale ka sarkar Modi. Ka BJP kala kam bakalala ban ai bat penmi ikikam kala ai jing shnga ni ki breu hak emlang salang nalor ki weki kam. Ka Menteri Rang Bado jangkari New Zealand ka Jacinda Ardern kala ong hnen kesngi bakari New Zealand kan sepen klan bat perking bah ya ki an ban thiet iki suloi hadien balala ban itu ya bala keno ba ude nong siat ha ka mosque ha ka jaka balakot ka Christchurch ha New Zealand. Kani ka Menteri Rang Bado kala ong ba uni unong siat bala arpu prasnam gerta udai negeri Australia ubakerteng Brenton Tarrant. Bad ulayok license ha kasenam arazar kat nyo bantiet iki suloi. Kalau ong ba nang ni syakamat on sa perking hano ha ka bede ba gajing tiet bad ka jingra ya ki suloi. Hashwa ban penkut ya ka kubor ha kini ka step sa sisin kimat bakongsan. Nong yalam ka BJP na nagaon om yakun ki election sa ka Lok Sabha. Uwaipat unong yalam ka BJP na Tezpur ulaeno ya ka jinglong khot na kaseng BJP. Ka Arunachal Pradesh kalapan henropau tuliki pertan sipai paramilitary na ke sarkar Pedeng na ke benta ke election sya ke Lok Sabha bat ke election ke yang dorbar thawan ke jela ki banlong ha ke juk kesngi bat ke Border Security Force ha Meghalaya kalayo kurup ikakiat ke batmu ban kayibean sya Bangladesh bat katto bakubor kalakut agni ke step ke balawan syapi nak All India Radio Shillong. Ha kapor prabajing ini so baka Delhi Station na kebenta ka kubor ha kaktin Hindi. Kabanbot na ka kubor ha kaktin pareng ha kapor prakat san minute. Ngi penken mau ya pikinong sngap ba ha kapor prashiteng na ka nega station. Pinyo ka kubor na ka tanch telam mingi ha kaktin pareng. Sngoba ban apmenta ya ki kubor na Delhi.